Dore ibintu bitanu bituma Yago akundwa n'abantu benshi. Abantu benshi rero bakunda Yago. Buriya Yago afite ibintu bitanu by'ingenzi bituma abantu benshi bamukunda, bakemera bakamukurikira. Mbere na mbere rero reka dusuhuze aba Big Energy, aho muri mwese ndabasuhuje, waba uri mu Rwanda cyangwa utari mu Rwanda, aho uherereye hose ndagusuhuje mu mpande enye zose z'u Rwanda, haba mu majyepfo, mu majyaruguru no mu mujyi wa Kigali, ntibagiwe abari mu burengerazuba n'uburasirazuba, mwese nizere ko mumeze neza. Abantu rero baba Big Energy mbonera kubasaba ngo mukore subscribe ahangaha. Ibyo bintu rero Yago arusha abandi bituma abantu benshi mumukunda mukamukurikira, ibyo bintu nibyo ngiye kuba nakubwira. Reka duhere ku cambere. Iki kiganiro bacita top 5 skills ku bantu rero mukomeza kudukurikira mu kiganiro, mbaye mbashimiye kandi nizere ko tuzakomezanya, kigufasha kunguka ubumenyi ubukuye ku wundi muntu bitewe n'uburyo uwo muntu yitwara. Umuntu w'igisinzi, umuntu utereye aho, umuntu upfuye kubaho, uwo muntu ntabwo tumuzana muri top 5 skills. Ikintu ca mbere rero Yago nuko ari wa muntu urwanira ukuri. Yago ni wa muntu wumva ko ukuri kutapfukiranwa ahubwo kugomba kuja ahagaragara. Ni ukuvuga ngo rero Yago iyo umukoreye ikosa cyangwa se agukoreye ikosa agusaba imbabazi, ariko iyo umukoreye ikosa n'umusabe imbabazi agerageza kukwereka buryo ki uri mu makosa, kabone nubwo utamusaba imbabazi ariko we akagaragaza ko ari mukuri. Icyo ni ikintu ca mbere. Icya kabiri, Yago ni umuntu ugira umutima wo gufasha. Ibi ngibi ndabikubwira ngendeye kuri channel ye n'abantu agenda yakira. Yago nubwo ageze ku rwego ubona ko ari we munyamakuru wa mbere abantu benshi bari gukunda ku izi saha, Yago ntabwo akoresha abantu bafite izina rikomeye hano mu Rwanda, ahubwo Yago ni wa wundi ugenda agatora za mpano abantu batakekaga ko zazamuka, we akazizamura. Ni ukuvuga ngo Yago akunda kuzamura impano z'abantu. Ni ukuvuga ngo Yago ni wa muntu ugira impuhwe, ugira umutima mwiza. Ibyo ngibyo byatumye akundwa n'abantu b'urubyiruko, bituma akundwa na ba bantu nyine bafite mu mutwe hazima, bafunguye, babona ko umuntu ari nk'undi agomba kuzamurana na mugenzi we. Icya gatatu, Yago ni umuntu witangira akazi ke. Ni umuntu ukunda akazi. Yago ibyago yaba arimo byose, uko wamubwira kose, ibitutsi wamutuka byose, ntabwo yareka gukora akazi ke. Ni ikintu gikomeye cyane kubona abantu bariho baragutuka, kubona abantu bashaka kugira nabi, ariko ntucike intege, ukaguma muri wa wundi, ntihagire ikintu biguhinduraho. Ni ikintu kikwereka ko Yago afite ubudahangarwa muri we, afite ukwihangana gukomeye cyane arusha buri muntu wese ubonetse, arusha abantu benshi b'abanyamakuru, babandi usanga bamututse, nimba bamututse avuye aho yari ari gukorera aragiye, nimba bamukoreye ikosa avuye mu byo yari ari gukora arikubise aragiye. Yago ibi ngibi ntabwo ajya abikora, ni umuntu uzi kwihangana. Icya kane rero abantu batari bazi, Yago ni wa muntu ushobora kwifatira umwanzuro. Yago ni wa muntu udasaba kugira ngo ashakirwe ibintu birenze kugira ngo ashirwe mu nzira nziza. Ni ukuvuga ngo Yago ni wa muntu worosha ibintu. Nimba wamukoreye ikosa, Yago ni wa muntu woroshe kuba wasaba imbabazi.
cyangwa se nimba yagukoreye ikosa biramworohera cyane kugusaba imbabazi. Nicyo ni kimwe mu bintu bituma Yago akundwa. Icya gatanu rero gihatse ibindi, Yago ni umuntu ukunda abantu bamukunda. Icyo kintu ngira ngo uracumva. Yago ni umuntu ukunda abantu bamukunda. Every time nimba Yago uri inshuti ye, ntabwo akunda gutakaza inshuti. Niyo mpamvu abantu benshi ari inshuti ze, niyo mpamvu Yago akundwa n'abantu benshi, niyo mpamvu Yago usanga urubyiruko rumukunda cyane, akaba akundwa n'imihanda aho yagira hose, haba mu Buganda, haba hehe muri Tanzania, ahantu henshi Yago yagera afiteyo abantu bamukunda, yubatse icyizere, abantu benshi baramwishimira cyane. Ni umuhanzi, ni umunyamakuru, kandi byose abikora neza cyane. Reka dushimire rero abantu mwese mwankurikiye, nshimire cyane abantu bakoze sabo, ntere salute respect ku bantu mukunda Yago, aba big energy, aho muri bose ndabasuhuje kabisa, murakoze.